Ovo je Sputnik intervju, ja sam Mira Kankaraš-Trklja, a naš gost je ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović. Gospodine Dmitroviću, da odmah krenemo na stvar. Na aktuelno, naravno, jer bez korone u ovoj godini, dakle, ne može ništa da se ni analizira, ni da se konstatuje, ni da se prognozira. Kakva je situacija što se tiče porodice i demografije i kakvu je ova pandemija prosto, kakav trag je ostavila na taj segment društva? Loš. Ja sam baš sa velikim nestrpljenjem očekivao rezultate i oni su stigli pre nekoliko dana. Službeni odnose se na period od januara do kraja oktobra, ali to ne može ova 2 mjeseca da pomeri ništa, može da bude samo još gore. Po onome što smo dobili, dakle, vrlo precizno, broj umrlih u tekućoj, odnosno godini koja upravo ističe, je povećan za 3,5%, a broj novorođenih je smanjen za 1,5%. I sad da budemo krajnje konkretni, to znači da ćemo mi u Srbiji ove godine izgubiti u odnosu nataliteta i mortaliteta, samo govorimo o tome, u umrlim i rođenim, izgubit ćemo 44.000 ljudi. Dugo nije bilo toliko i to je prilike grad veličine ne Smedereva nego Požarevca sigurno, a skoro i Sombora. Dakle, to je onako krajnje opominjuće. Mi tu nismo mogli ništa da napravimo. Dakle, država, s obzirom na smrtnost koja je bila izražena zbog pandemije, odnosno korone, i ovo je i opomena nakon jedne godine pozitivnog rezultata kada je stopa rodnosti na osnovu mera koje su donete 18. godine skočila sa 1,48 na 1,52. To znači broj dece po jednoj majci. I mislim da će sada to ponovo da padne, a da bi mi imali prostu reprodukciju, opšte poznato je naravno, samo da ponovim i mnogo puta ću ponavljati neke stvari upravo u želji da se o tome govori, da bi mi održavali prostu reprodukciju, to znači da jedna majka mora da rodi 2 dece, sve iznad toga je demografski oporavak. Ovo što nam je donela korona nije dobro i još jedan podatak koji, ajde da ga ovdje nemamo kako da tumačimo, brojke su surove, ali jedan podatak koji je zastrašujući, ali možda i nije toliko kad kažem ono što ću da kažem. U 2020. imali smo 10.000 brakova manje. Dakle, 10.000 novo venčanih. Sad, ja to tumačim ili želim da se tešim na taj način da je to u pitanju, pošto mi Srbi volimo i halabuku i svadbe od 200, 300, 500 ljudi sa muzikom 2 dana i sa svim što podrazumeva tradicije te vrste, da su ljudi odustajali, odnosno prolongirali su, i da će ta venčanja i te svadbe da budu u godini pred nama. Nadam se da će do proleća da se smiri ova pandemija. Situacija s koronom. Koliko je to manje sklopljenih brakova u odnosu na neki standard proteklih godina? Procentualno ne znam tačno, ali kažem 10.000 brakova je manje, i to je sad, uz ovo što sam rekao što je možda pozitivno, možda, ali ovo je sad čista spekulacija da ljudi se možda, i zato ne odlučuju na zajednički život, plaše šta je ova korona, šta je ova pošast nam uopšte donela. Dakle, ja sam to rekao nekoliko puta i kad razgovaram sa upućenim ljudima, ja se plašim, ne plašim nikoga, posebno ne u ovim danima kada treba da se osjećamo lepo. Ja se plašim da ovo nije nekakva proba sa ovim koronavirusom. Ja nisam pripadnik teorije zavere, ali to ne znači da ona ne postoji, zavera kao takva. Plašim se da je neko vršio eksperimenta nad nama s ovim i
da je pokazao da može da bude mnogo brutalniji. Ako neko misli da govorimo o broju stanovnika na kugli zemaljskoj, da govorimo o tome, posebno na nekim mestima koja su strateški vrlo važna, koja ne odgovaraju onima koji bi da na ovaj način manipulišu i da smanjuju. Ovo je neka vrsta bojnog otrova. Kada mi vodimo bitku protiv nevidljivog neprijatelja, i to je čak i ono vraćanje na period nakon završetka Prvog svjetskog rata, kada je 60, neki kažu i 100 miliona ljudi umrlo, kada je bilo neuporedivo manje mogućnosti da se bori protiv toga, osim maski i ništa više. Ima tekstova, naravno, koji se pojavljuju u tim specijalizovanim listovima koji govori da je ono bilo projektovano da bi se očistili, ne znam ja, ranjenici nakon Prvog svjetskog rata i invalidi. Grozna je priča. Ko zna da li je tačna, ali ovo sada što se događa, meni to baš ne liči na prirodni tok, ali da ne pričamo to. Kakav god bio, posljedice su strašne. Strašne su. Da li je slična slika, znate li i u regionu, je li to otprilike tako? Jeste, ono što sam uspio da saznam na prostoru bivše Jugoslavije, kako kažu, regionu je identična. Nismo još dobili podatke iz Makedonije, sigurno će biti gora, u Hrvatskoj jeste, iz Slovenije smo dobili, isto su slični, u Bosni i Hercegovini ajde specifično je, pa se onda tumači celovito, pa Republika Srpska. Uglavnom, od onih očekivanja da bi korona mogla, a možda to bude nekakva refleksija pozitivna u godini 21. i korona za neke, a među njima sam, da priznam, ja mislio da bi mogla tim sabijanjem porodica, skupljanjem ljudi, dolascima kod starih, gotovo napuštenih, obilazeći te članove porodica ili prijatelje, kumove, da bi moglo to da zbliži porodice, da zbliži mlade ljude, da to rezultira većim brojem dece, ali nažalost nije. Izgleda da ćemo mi, i tu bi citirao jednog lekara beogradskoga, osjetiti to još gore. Ja nisam katastrofičar, ja sam baš optimista, mada ne izgledam tako, svestan sam toga, ali ja sam apsolutni optimista i lično i na širem planu. Taj lekar Milašinović, on kaže da misli po završetku pandemije da će oko 30% ljudi imati određene mentalne probleme zbog ovoga kroz zašto smo prošli, koji će se manifestovati na ovakav ili onakav način, ali da će 30% ljudi imati problem sa psihom nakon svega ovoga. Da, o tome svedoči i vaša prethodnica na ovom mestu, Slavica Đukić-Dejanović, koja je stručna za to i čak je otvorila i liniju za ljude kojima je u ovoj situaciji sa pandemijom bila prosto potrebna pomoć psihijatra. Kako sad dalje? Ima li šta u ovakvoj situaciji država od čega da krene da bi preduzela nešto da se makar ova stvar zaustavi na ovom, da ne ide i dalje naniže? Pa tu su dva naravno elementa presudna. Jedan je još uvek trajanje, govorimo o ovom ograničenom vremenu, delovanje korone na koji mi ne možemo da utičemo. Drugi je isto značajan, da li možemo da utičemo ili ne možemo, više ne nego da, to je novac. Dakle, mi ne pripadamo kategoriji zemalja koje su bogate, zemalja koje su izuzetno razvijene, koje imaju bogate budžete, koje mogu da prelivaju iz jednog nivoa na drugi, da se to ne osjeti generalno. Predviđena su sredstva dodatno za demografiju, samim tim što je osnovano ovo ministarstvo na čijem sam čelu. Vidjet ćemo, mada još nije ekipiran kabinet do kraja, jer to je, mnogi mi ne veruju, to je procedura, a onda oni kažu, moji prijatelji kažu, čekaj, kakva procedura, pa ti si deo vlade, možete šta hoćete. Ne, nije tako. Mi samo sistematizaciju radimo 2 meseca, ona je urađena vrlo brzo, ali ona treba da prođe kroz nekoliko instanciji na nivou države.
ocena i to je privedeno kraju, to je završeno i sad treba da ekipiramo, to nije mali kabinet, nisu uopšte mali kabineti inače, i kad to završimo, a ja paralelno radim sa nekim ljudima koji su tu zaista stručni, ja se bavim demografijom 20 godina, ali na nivou amaterskom, nisam profesionalac, sa onima koji to jesu, i predložit ćemo, sad da ne spekulišem kog dana i kada, mere koje po mom sudu bi mogle da doprinesu da imamo rast nataliteta, dakle pozitivno kretanje, a da nisu veliki udar na budžet, dakle radi se o materijalnim stimulansima, prvo dete, drugo dete, treće, četvrto i još nekim merama do kojih su došli, baveći se tim problemom, ljudi iz nevladinih organizacija, pri čemu naglašavam kad neko spomene to odmah misli na Natašu Kandić i Sonju Biserko, ne te, nego druge nevladine organizacije koje su rodoljubivog karaktera i koje su zaista zabrinute za svoj narod, za srpski narod. Ima ih nekoliko, ja sam imao sastanke sa njima, oni imaju vrlo, vrlo konkretne predloge, to su ljudi koji se tim bave i koji žive to, dakle to su majke sa 3 ili 4 dece, koji savršeno znaju koji su problemi, koji znaju šta znači raditi kod privatnika. Ovo sad nije atak na sve privatnike, ali postoji jedan značajan broj privatnika, ljudi koji imaju onako i velike i srednje velike firme, preduzeća, koji imaju odnos prilično nekorektan prema ženama koje donesu odluku da idu da rađaju decu. Već nakon što se sazna da su u drugom stanju, kreće odnos prema njima koji nije častan, da tako kažem, a posebno kada su na porodiljskom, i onda kada je taj poslodavac svestan da njemu to nešto krnji i tamo nema da radi, neko mora da angažuje nekog drugog pa ga plaća, pa onda tu ženu kad se vrati obično raspoređuje na neka druga mjesta. To je onako jedan odnos koji ćemo pokušati da rešimo ako se bude nekom moguće zakonskom regulativom. A možda bi moglo i sa Unijom poslodavaca da se nađe neki zajednički jezik. Da, tu da vidimo da sednemo, da se nađe nekakva sinergija dakle sa dejstvo sa zakonom o radu. Da eventualno tu nekih dorada da imamo. Inače, taj zakon o radu, pošto sam ja vodio neke velike sisteme i medijske i velike broj zaposlenih imao, to uopšte nije tako kao može li da radi poslodavac šta god hoće, nije to tačno. Ja sam imao nekoliko neradnika i nedisciplinovanih ljudi kojima nisam mogao dam otkaz, apsolutno vraćali. Kad uđete i sednete pred sudiju, sudija je 50% već na strani radnika, a ne na strani poslodavca ili onoga koji zastupa nečiji kapital ili ne znam kao direktor na čelu firme. Tako da to nije baš, ti ljudi koji se tako ponašaju, treba im dati do znanja da je već i pozitivni zakoni to ne dozvoljavaju, a posebno ako bi se to malo doradilo. Dakle, mi moramo sve što je u našim mogućnostima da uradimo, jer taj problem koji mi imamo, koji je otvoren, dakle sve je u redu i da imamo autoputeve nove i da imamo magistralne puteve, da imamo firme, da imamo strane koje dolaze ovdje investiraju, ali mi već sad imamo problem sa radnom snagom, Miro. Mi sad već imamo problem sa radnom snagom. Na gradilištima vi ćete vidjeti ljude koji rasno ne pripadaju ovdje, odnosno došli su sa 3-4 hiljade kilometara 5 da rade ovdje. Nema ko da radi. Veliki broj mladih koji su mogli da rade, neće da rade ili su otišli negde. Mi ćemo da imamo, dakle, problem da se vratimo, ono što sam rekao, sve u redu, ali ko će da se vozi tim autoputem? To će biti, da parafrazijemo onaj čuveni naslov, Srbija će poželiti Srba, ali Srba nigde biti neće. Uz vaše ministarstvo vlada je formirala još jedno novo za brigu o selu, koje je uvek nekako bilo tačka od koje su kretale migracije ka gradu i dakle svi demografi kažu, a pogotovo sociolozi sela, da onakva kakva nam je demografska slika na selu, takva je i u zemlji, što pretpostavlja da bi
pre svega trebalo posvetiti pažnju demografskoj priči na selu. Zaustavljanju sela su nam opustela. Stručnjaci kažu da je teško vratiti ljude na selo, ali da bi dobro bilo makar zaustaviti taj proces koji već dugo traje odlaska iz sela. Taj proces traje nekoliko desetina godina, otprilike 65-70, a intenzivno je dakle bio otvoren i krenuo je kao reke u periodu onih prvih 10-15 godina nakon Drugog svjetskog rata, kada je industrializacijom ona je bila ostvariva, to je dakle logično i očekivano. Ovo što ću da kažem, ona je bila ostvariva samo pod uslovom da imamo dve kategorije ljudi, stručne koji bi sve to vodili i fizičku radnu snagu. Stručnjaci su bili u manjini, ali se osposobljavalo na razne načine. Međutim, tu radnu snagu su mogli da dovedu samo sa sela. I šta su radili? Onda su kod velikih tih sistema koji su bili u gradovima, to sad imate ih, sad više nema jer su rasprodati i uništeni, ili na rubovima gradova, i onda su u okviru tih, u tvorničkim krugovima su podizane naselja, čak ne zgrade nego naselja radnička, gdje su dolazili ti ljudi sa sela, dakle oni su naravno prolazili ponovo jer se na tome radilo sa večernjim školama, dodatnim obrazovanjem uopšte, jer je gro toga stanovništva bio ili polupismen ili nepismen, i da podsjetim na kamiondžije i njihove muke, to je otprilike odslikan jedan dio toga o čemu pričam. I tu se slilo za relativno kratko vreme, pa da ne spominjem miliona, ali stotine i stotine hiljada ljudi koji su napuštali sela, i stvorila se i psiha kod našeg naroda, jedan psihološki okvir u koji on je mogao da se izbjegne i nije mogao da se izbjegne, a iz koga izvlačimo konstataciju da je sramota živjeti na selu. Kod nas je zaista od onoga, ma daj, pusti ga, to je seljak. Dobro, to kaže malo nezreo čovjek, ali strašna rečenica, pusti ih, kaže, jadni žive na selu. Sad mi moramo sve što možemo, a tu krećemo od nekoliko puta sam izgovorio i ponovo ću to da izgovaram, bezbroj puta, nema obnove demografske u soliterima. Dakle, u soliterima može da ima jedno dete, dvoje, a troje, to je onako da ga vodite na ručak kad vidite neko ima troje, četvoro, ne. Četvoro je na 10.000, valjda porodica jedna. Ne možemo mi da obnovimo tako što ćemo da zidamo po Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu više spratnice, 6, 8, 10 spratova, 15 spratova, dakle ne može. Da bi se popunile te zgrade, ne dolazi kapital samo iz gradova, nego dolazi iz prigradskih, dolazi iz gradića, iz sela koja su nekada ili još uvek su jaka, dakle prodaju tamo i deci kupuju stanove po gradovima, jednostavno krećući od postavke, pa neće moje dete da živi loše i da živi teško ako ja već živim. Ali ta rečenica nešto govori. Da smo, dakle, život na selu da je devastiran, potpuno. Da ne postoji infrastruktura. Niko ne vodi računa o tome. Da, dakle, ta rečenica se s pravom izgovara. Ako tu nešto ne promenimo, neće se promeniti ni demografska situacija na selu. Ništa. Ja sam imao nekoliko već susreta na tu temu sa gospodinom Krkobabićem, on vodi to ministarstvo. Dodatno je predno što znam s njim jako dugo godinama i nije nam problem, znamo jedni drugoga i karakterno kakvi smo i lako sarađujemo i vidjet ćemo zajednički mnoge akcije ćemo da provedemo zajednički i on priprema zakon mi na primjer nemamo zakon o selu. Takav je odnos da mi nemamo zakon o selu, mi imamo najmanji broj opština. Mi ni u Ustavu nemamo pomenuto selo. Ne spominje niko selo, ne. Da. A Srbija je nastala na selu, što će neko da kaže to je normalno, jeste, slažem se, ali nije normalno da Srbija nestane na selu. Dakle, Srbija koja je preživljavala zahvaljujući i nakon Balkanskih ratova, nakon Prvog svjetskog rata, nakon Drugog svjetskog rata, je opet onih 10-15 godina dok nije počeo ovaj talas o kome sam pričao, Srbija je preživljavala na selu. I mi moramo da stvorimo
tu vrstu ravnoteže, ja nisam zato da neko ne kaže sada je Dmitrović traži da se zabrani izgradnja u Beogradu. Ne, ja samo tražim da se dobro oceni da li je nama potrebno da uzmemo jedan deo parka nekoga i da tu nasadimo i da ubacimo 80 porodica, 80 stanova. Da li nama zaista to treba? Šta će taj narod da radi u Beogradu? Od čega će oni da žive u Beogradu? I onda spominju, da, ali PDV, razvoj, ovo ono, čekaj, pa ako si ga doveo u Beograd da ovde on da nešto budžetu državi, ne pomoći to da da i ne znam ja, kod sela, u nekom selu kod Smedereva ili u Gornje Braničevskom okrugu. Ali to podrazumeva osim infrastrukture da može i da ima posao održivi. Dakle... To sam teo sad da kažem, dakle, pored toga što mi moramo osposobiti puteve, to je broj 1. Puteve mi moramo da osposobimo da sela imaju, ako hoćemo da vratimo mlade ljude, da imaju vrtiće, da imaju škole, domove kulture u koje bi mi, da budu sastavni deo domova kulture, da budu i vrtići. Da imamo klubove za penzionere, da imamo mogućnost da sve što mladom bračnom paru pruža Beograd osim pozorišta, a možemo da i organizujemo da pozorišne trupe neke gostuju, dakle da on sve ima tu, a ne da gleda u mobilni telefon i kad digne glavu i vidi da živi u pustinji nekakvoj u kojoj ne može kolima jedva da se probije, on kaže ne znam šta da ja radim više ovde, ja idem odavde. Ne, ako je neko lekar i radi u Beogradu, ako je pravnik i radi u Beogradu u nekoj firmi, da mu nije nikakav problem čak da sa velikim uživanjem završi posao, seda u kola i putuje 30-40 km od Beograda i dolazi u kuću gdje ga u dvorištu koje je veliko 10 ari čeka 3 ili 4 dece. I da uživa i na svežem vazduhu, dakle, i sa svojom porodicom u ambijentu koji je prirodniji nego na 8. spratu sa terasom od 4 kvadratna metra. Šta ste od tih mera, rekli ste da ste već neke stavili na papir, mi već imamo neko finansiranje i prvog i drugog i trećeg i četvrtog deteta. Šta ste od tih mera, ste naumili? Imamo poprilično, čak sa nekim koji će da zadiru malo i da stimulišu po znacima navoda, jer ovi to neće tako shvatiti, neki hoće, poslodavce i određenih poreskih, a to opet ide na budžet rasterećenja onima koji budu išli prema tim majkama i prema mladima da im pomognu. Ja ne želim da spominjem te mere iz razloga što one najpre treba da prođu proceduru na vladi. Dakle, da ne ispadne da je sad Dmitrović je hteo, ja mogu da kažem, kad bi bio nekorektan, smatram da treba da dobiju mladi bračni parovi 50.000 evra sad, i onda vlada kaže Dmitrović ti nisi normalno, mi nemamo te pare. I onda da oni ljude, Dmitrović je hteo, vlada nije dala. Ne, moramo najpre sa ovim što ja mislim da bi moglo se da sednemo na vladi, da vidimo šta je realno od svega toga i da onda izađemo i da to dobije zakonsku snagu u Skupštini. Dakle, ne bi spominjao te mere, one ne mogu da budu senzacionalne jer mi nemamo novaca za tako nešto, ali u svakom slučaju će poboljšati postojeće mere koje su donete i koje su dale rezultat. Ima nekih mera koje možda i ne zahtevaju neki poseban novac, na primjer usklađivanje rada i roditeljstva. To je da imamo, dakle, radno vreme i vrtiće usklađeno, olakšano u suštini roditeljima, radno vreme inače u firmama ili klizno ili drugačije organizovano koje bi omogućilo da roditelji lakše brinu o deci. Jedno od pitanja... O tome se pričalo, ali to nikada nije ništa od toga realizovano. Upravo ste, vrlo značajan problem, možda čak i rešiviji nego drugi, treba samo da se uskladi. Ja mislim da ni u jedno, dakle ni jedan od ovih razgovora koje sam imao nije prošao da nije spomenut taj problem. Upravo taj problem usklađivanja i vremenskih i sa obavezama i da to se dovede u jednu liniju, da nemoguće idealno naravno, ali da bude optimalna varijanta. Da, radit ćemo i na tome i tu ima i još poprilično nelogičnosti, da tako kažem,
i majki, porodica. Na primjer, mi imamo zakonski regulisano da neko ko pazi dete sa posebnim potrebama ili invalida, da on ima određene primanja i da je za taj rad država mu i materijalno ukazala poštovanje. Ali, na primjer, nije regulisano kad majka brine o svom detetu te vrste, dakle, tu se podrazume kao majka mora da brine. I mora, ona ima i majčinski osjećaj koji je tera na tako nešto, gdje opet imamo neljudskih odnosa, gdje veliki broj takvih brakova se raspada, jer muškarac odlazi iz takvog braka, što nije lepo, ali šta da radimo, tako je. Dakle, i da to stavimo u zakonski okvir i odnos prema takvim porodicama, prema takvim majkama. Ima zaista paleta značajnih problema koji, kad sam analizirao ih, neki čak i nisu tako veliki, moguće je da ih rešimo i rešit ćemo ih. I ponavljam, vrlo mi je značajno što sam o tome razgovarao sa onima koji se to tiče. Dakle, onima koji trpe takve probleme, to je presudno. Imamo, evo, spomenuću, zato što je bio posljednji razgovor pred 2 dana, 3 sa organizacijom iz Čačka koja se zove 3+. I oni imaju paletu predloga od kojih su već ostvarili na lokalu da dobijaju kartice koje moraju, i oni su toga svesni, softverski da se razrade tako da sve te privilegije što oni su iskopali da budu na jednoj kartice, ne da ima, 4-5 kartica, pa tako da uđu u neki lanac uzimon. Sad da ne spominjem da nekoga da se ne naljuti ili da favorizujem. I žena sa 3 i više dece, dakle majka 3 dece dolazi tu i zna da će da kupuje sve što kupi, imaće 25% niže. Dakle, i to nije mala stimulacija sa nekoliko takvih mera. Pa može neko da razmisli, ajde idemo na 3. dete, neće nam biti teško, imamo nekakav pozitivan odnos države prema tome. Problem koji utiče i na sa natalitetom su imigracije. Rekli ste da je ove godine zbog pandemije nestao grad veličine Požarevca. Toliki otprilike nestaje godišnje usled migracija, a odlazi uglavnom mlado stanovništvo i obrazovano, svaki 4. ili 5. je visoko obrazovani i što je još gore, dakle, u punoj reproduktivnoj snazi. Prosjek je 28 godina. Kako tu pomoći da se zadrži taj mladi svet? To je još teži problem iz razloga što je tu zaista potreban ogroman novac da bi se to osjetilo na privredi, da bi ti mladi ljudi bili zaustavljeni na način da neko kaže inženjeru, nemoj da ideš, da ću ti ja platu 2000 evra. I onda on zaista će da razmisli da li da ide tamo gdje će imati 3000 i nikoga ne zna i živi za te 3000 i život mu se svodi samo na to, ili je ovdje za 2000, 1500 sa svojim ljudima, sa svojom porodicom, sa roditeljima. Sad, naravno, to zavisi od nečega na što ja ni slučajno ne mogu da utičem i to je veliki državni posao da dovedemo društvo, privredu na taj nivo da ljudi kažu nemam razgod, idemo odavde. To je teško. Mi imamo odliv otprilike pa između uzimo 50 i 55 hiljada, s tim da od tih 55 hiljada oduzmite odmah 10, smanjite, jer ovih 55.000 u godini dana odu, a oko 10.000 se vrati. To su njihovi rođaci, to su neki ljudi koji su otišli pred 40-50 godina i sada se vraćaju, donose i novac, ne investiraju ovdje, uglavnom čuvaju ga da bi imali mirnu starost, i to je otprilike ponovo negdje na 40 i nešto hiljada koje mi gubimo, ne zauvek kao što gubimo u ovoj prvoj stavci, nego oni odlaze odavde. To nije isto naš specijalitet. Mi smo imali tu pored nas u Rumuniji i Bugarskoj 2 godine nakon što su oni ušli u Europsku uniju. To je strahovito odliv. Rumunija je bila manja za 3 miliona ljudi. Da. Oni su se u međuvremenu konsolidovali, vraćaju se, trguju, odlaze, dolaze. Naravno pričamo o članstvu u Europskoj uniji, imaju
pasoš koji im to omogućuje. Mi još uvek nemamo i ja nisam, želim to da kažem, protiv toga da Srbija postane članica Europske unije. Jesam protiv toga da to postane klečeći i da puže prema i da trpi uvrede prema vratima Europske unije, ali ukoliko bi mi sutra ušli u Europsku uniju, ja mislim da bi za sljedeću novu godinu imali 800.000, ne 80.000 manje ljudi ovdje, dakle da bi otišlo, ne zato što je ovo konclogor, sačuvaj Bože, nego zato što bi ti ljudi išli da traže mogućnost da po europskim zemljama žive bolje. Hrvati, na primjer, ne znam kako su odabrali Irsku, oni tamo imaju već maltene da kažu da je alternativna država Irska. Ide i dosta i u Austriju, u Nemačku, gdje su odlazili ranije 60. i 70. godina, ono kad je pasoš, kad su dobili. Problem veliki, ali na taj problem teže može da se utiče. On je opšti, kao što je i demografija, problem evropski izuzetno veliki i naša stopa rodnosti je čak iznad nekih zemalja kao što je Nemačka, kao što je Italija. Mi smo tu bolji za par onih procentnih poena, ali bolji smo. Kad mislite da bi na vladi mogao biti predlog mera? Pa ne znam, mi imamo često vladu, ranije to bilo uglavnom, koliko ja znam, četvrtkom, međutim mi imamo, danas je bila sjednica vlade, i juče, i nekad imamo i 3 puta nedeljno. Vidjet ću ja, dakle, čim ovo završimo, kad posle praznika, tu mislim posle Božića, pa ćemo da sednemo, da odem kod predsjednice Ane i da porazgovaramo o toga. Već smo razgovarali 2 puta na tu temu, gospođa Brnabić i ja, i ona je potpuno svesna toga i ona me čak spojila sa jednom organizacijom nevladinom koja upravo se bavi pitanjem majki koji hoće da rode dete, a upravo su majke sa 3 i više dece, i imao sam i te sastanke i taj problem je stavljen na sto da vidimo šta i kako. Dakle, odgovor je relativno brzo. Ali ponavljam, to nije ajde da napravimo, ne znam ja, školu jednu, rok nam je 6 mjeseci, tako da ovo je pitanje koje je problem koji je dizao se i rastao kao testo kad se nadima za pogaču 65-70 godina. Dakle, mi smo sada pali ispod 7 miliona nakon 65 godina, mi imamo taj broj stanovnika. Prvi put ispod 7 miliona. To je jeziv podatak. Popis je u 21. i on će pokazati najpreciznije. Jeste, i ja se plašim toga popisa i rezultata, ali ponavljam, to je ogroman problem i njegovo rešavanje čak sa jakim merama može da se vidi rezultati pozitivni tek za 1,5 do 2 dana. Hvala vam, gospodine Dmitroviću. Hvala i vama na odvojeno vreme. Ovo je bio Sputnik intervju. Naš gost je bio ministar za brigu o porodici i demografiji Ratko Dmitrović. Ja sam Mira Kankaraš-Trklja.